Martin bach alum. On the golden girl second. Mhòid go bhíanna tí céan sa tíon, agus seo leice mé géad a resta heas le an níos an heo. Bríanna sé me go bh Sgioba Dràma Uibhist agus a tá sin, agus a mé sé cúpa as an nófógsóm, as a dach cúram, agus a mé tar scaibh be an drama agus be an exercise. Sé comedy, Shirley. Shirley mé tar sa túine bhí gáileach. Victor Shaw! Maybe we could get this worse. And I can't remember. It's a villain. Sé buin láide a hán agus a chula danne bí chlórfellag ann. Tá ópad chuideach ach hams go le cóiste den nula bhí sin cála agus a dul chu défar áidechan is an bhád. Martin bach alum. On the golden girl second. Chuideach busne féchin na skipan an eile cholach í skipa kilóda sin go féchin chula bliana a sinna cóiste din. Agus am cecha big an competition an éidir sin hen agus kilóda. Ach sé competition má hána tá a chultain féine dáist as a dá bhuiin agus mar sin busne chud úne seachad cálag. A thyn sy'n blan y canan. Siawl o'n sy'n at o sŵs yn esht. Sli ymach. A per sy'n y sant dyn yn y siacina.